Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kasorkar Jammu and Kashmir kaladuno iwe uhe sorkar ubadi Additional District Development Commissioner Uraj Kumar Thapa hadian ba ula klatno nagajing bom ke Pakistan haga jagasa jong u harajuri. Umentri rangba ke Jammu and Kashmir u Omar Abdullah hakaransan X ulaong ba umdan kentien ban penpau ba usngo kendet bat sngosi ban yo sngo yakani uliyat huru ba uni uhe officer udang shushong jingelang online bat u dang kendet kenta shwa ba unyam. Bun gut kiri upat ba ha Jammu and Kashmir kila klat bat mensau hadian ba ke Pakistan kala ther daki bom hasilyang khaput jong ke India hadian ba ke India kala ther namding hakiktem jong ki leno ha Pakistan. Lai i baki ying kisam bat ki kali ha Jammu kila sha penjat hadian ba ke Pakistan kala siat haki jaga sa jong ki pat ba kishipai ke India kila thu ba kila thombor tangi ki jaga sa ki leno ha Pakistan bar ha Pakistan occupied Kashmir Handai ke Pakistan pat kala sedang ban thombor sai ki jaga sa jong ki pat ba ha Jammu and Kashmir bar ha Rajasthan ki siren ki lapa ha ki nong ba ha baki air defense system jong ke India ki nang khanglat ya ki namding bat ki drone jong ke Pakistan Katanat ya dari hanin kesngi kala yathu baka Pakistan kala thombo daki drone bar ki tiar ya le haki ar phundu tali ki chaka khaput bakan thop ya ke Baramulla Srinagar Avantipura Nagrota Jammu Firozpur Pathankot Fasilka Largat Jata Jaisalmer Barmer Bhuj Corbett Batlakhi Nala Bar ke basmosi kalong bagini ki drone ki lalede ki benta jong ke Firozpur ke Balawanra ke Jimansau ki katu gani ki Longying ya ki bamen saw lara ano syaki jaga sumar bat ya ketiga than na pen klain daki bor pahara